munyarwanda we bwira nshuti yanjye we mbese watanze ikintu umututsi nawe watanze ikintu umutu mbega uwo mutwe yakoshejwe ingingo yibagirane u Rwanda rugizwe n'inyabutatu abahutu abatwa n'abatutsi kandi habuzemo n'umwe ntabwo rwaba rugiye u Rwanda. Tubahaye ikaze mwese mu kiganiro tuganire cyo kuri uyu mugoroba turibanda cyane ku makuru yavuzwe muri iki cyumweru tuze gukurikizaho umutumirwa nkuko bisanzwe. Uyu munsi turavuga ku kibazo cy'abatwa mu karere k'ibiyaga bigari, ariko Stanislas Ikoraze kubona nkuko bisanzwe aratangira atugezaho amakuru yo muri iki cyumweru. U Rwanda ngo rumaze kwikorera amazutu ikomoka ku bimera. Iyo ni inkuru dukesha ikinyamakuru Izuba Rirashe. Ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubushakashatsi mu bumenyi n'ikoranabuhanga mu Rwanda ngo bwavumbuye amavuta yo mu bwoko bwa mazutu akorwa mu bimera. Ayo mavuta akaba akoreshwa mu gucana amashanyarazi, guteka, gutwara ibinyabiziga n'ibindi. Mu rwego rwo gutangiza ku mugaragaro ibikoreshwa by'ayo mazutu, ngo buri wa mbere na buri wa kane imodoka ya Rwanda Biodiesel Express yatangiye kugitwara abagenzi igahuza Kigali na Bujumbura. Akarusho ku zindi ngendo ngo nuko umugenzi yazajya yishyura amafaranga y'u Rwanda 5,000 aho kuba 6,000 asabwa n'andi mashyirahamwe atwara abagenzi. Ivumburwa ry'ayo mavuta ngo rizafasha igihugu kubungabunga ibidukikije no guteza imbere ubukungu, kuko rizatuma igihugu kigabanya akayabo k'amafaranga gitanga mu gutumiza ayo mazutu mu mahanga. Iyo mazutu ngo idahumanya ikirere, nta mpumuro mbi igira, ntishira vuba kandi ngo ishobora kuvangwa na mazutu isanzwe nta ngaruka. Ikindi kiza ngo nuko igiciro cyayo kiri hasi y'igisanzwe, kubera ko yo igura amafaranga y'u Rwanda 841 kuri litiro, mu gihe isanzwe igura 918. Abayobozi bakaba bemeza ko ngo ubutaka bwo guhingamo ibimera bizakurwamo iyo mazutu buhari cyane, ko ngo bishobora guhingwa aho indi myaka yanze kwera cyangwa se mu nkengero z'inzuri no mu mbibi z'imirima. Ibya General Kayumba Nyamwasa bikomeje kuba urujijo. Nyuma y'aho uwo mugabo ahungiye u Rwanda akerekeza muri Afurika y'Epfo anyuze mu gihugu cya Uganda, amakuru dukesha ikinyamakuru Museso aravuga ko inzego z'ubutasi z'u Rwanda zemeza ko Nyamwasa uwo ari icyitso cya perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Perezida Museveni ngo yaba afite umugambi muremure wo kwihimura kuri Perezida Kagame kubera uburyo ingabo z'u Rwanda zakojeje isoni iza Uganda kabiri mu ntambara zahuriyemo ikisangani mu gihugu cya Kongo. Impamvu ya kabiri ngo nuko Perezida Kagame yaba arashyigikiye inshuro ebyiri zose Colonel Kiza Besigye wahanganye na Perezida Museveni mu matora y'umukuru w'igihugu. Amakuru dufite avuga ko General Nyamwasa ngo atigeze ashyigikira intambaro zabereye ikisangani, mu gihe Perezida Kagame we yanze kuva ku izima, bigatuma ingabo z'u Rwanda zikozanyaho n'iza Uganda. Ayo makuru avuga kandi ko nubwo u Rwanda rwasabye ku mugaragaro Afurika y'Epfo kugarura mu Rwanda Nyamwasa kimwe na Karegeya, leta y'u Rwanda ngo yakuyeyo amaso, na cyane ko Perezida wa Afurika y'Epfo Jacob Zuma yatangaje ko igihugu cye kitazatanga abo basirikari baje basaba ubuhungiro. Ibyo ngo bigaterwa n'uko Perezida Museveni wa Uganda yaba yaravuganiye General Nyamwasa mu ishyaka ANC riri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo, kuko yarifashije cyane mu ntambara yo kurwanya ivanguramoko ryari ryarokamye icyo gihugu ingoma bihumbi. Amahoro aranze abaye ingume mu ntara ya Kivu ho mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, cyane nyuma y'aho imiryango yita ku mpunzi ihohotewe n'abayikoma imbere kubera inyungu zabo bwite. Ibyo ngo byagize ingaruka ku itanga ry'imfashanyo zigenewe impunzi, kimwe n'abavanywe mu byabo n'intambara z'urudaca zimaze imyaka zaribasiye ku karere. Inkuru dukesha ibiro ntangazamakuru Irene ivuga ko mu turere twa Rucuru, Masisi na Warikare imiryango mpuzamahanga itakigera ku bakeneye imfashanyo, imwe muri yo ndetse ikaba yarahunze umutekano muke urangwa muri Kivu y'Amajyaruguru.
naho muri Kivu y'Amajyepfo ngo mu minsi yashize hari abasirikari bo mu mitwe irwanira muri Kongo bateye ibitaro banashimuta bamwe mu nkomere zahavurirwaga, bituma abavuzi bo mu muryango MSF Espagne bahakoreraga bazinga utwabo bagakiza yabo. Arakoze Stanislas kurazi kubone kuri aya makuru. Dukomeze noneho twumva umutumire wacu wa none akaba ari Claude Bekintahuga, uzwi cyane mu ishyirahamwe Iriba, ayobora nk'umukozi uhoraho ariko akaba azwi cyane cyane mu bikorwa byo kurengera abatwa mu Burundi ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Twishizemo ko ari baki cyane ku buryo n'amajwi yabo atashobora kudushikana ku butegetsi. Urumva ni hariho ibihugu barakivuga nko mu Burundi, hariho amategeko abaha uburenganzira, hari ibibanza bibagenewe, mugabo kuki ushaka ko habaho amategeko yihariye y'abatwa? Kuki wumva hagomba kuboneka amategeko y'abatwa bonyine nkaho batandukanye n'abandi barundi? Kubera ukuntu babayeho, kubera ukuntu ibintu vyagiye biraba, ukuntu twabacinyije kuva igihe kirekire, ukuntu intwaro zose zagiye zirakurikirana, zagiye zirabacinyiza, ntibige, ntibagire ubutaka. Wumva bategereza, umuntu ategereza gushiraho amategeko atuma bagira ibyo, sinzi ukuntu bivuga mu Kirundi, mugabo discrimination positive, bakava hasi bakabafasha kugira bashikira abandi, kubera iyo rotare bafise bashobore kwegera aho abandi bageze. Nico gituma nuko kuntu nubu mu bintu tubayeho n'abantu bake, abarundi bake ashobora gufata ati uwo munsi ndagiye, ndashobora kwicara ku meza imwe n'umutwa ngo dusangire. Kubera iki? Kubera ukuntu twarezwe batubwira ko umutwa ari umuntu wo hasi, twarezwe batubwira ko umutwa ari umuntu atacamaze, donc atacamari communauté muri société, atanakimwe amaze, atari kutubumbira inkono. Ubu nizo nkona ntazo tugikeneye, kubera ubu unya dufise amasafuriya canke ibiki. Umvi kubera twakuze muri ivyo onya, kandi ukaraba nk'ubu unyi ikibazo bafise, kubera barongorana hagati yabo, kubera donc abana babo ntibakura kubera amakondisiyo babamwo. Ugasanga umugabo afise umugore n'abana 6 mu karuri gafise metero imwe y'uburambizo. Ukibaza ukuntu abayeho, umwana yokura gute? Ntashobora gukura. Kugira rero bashobore gushika ku ntambwe abandi bagezeho, nuko tubazamura kuruta abandi.